Whasolo ai fofonga whaatati le vaenga whaapawhai act. I la fonga e tutongi I lungo tangata lo umia visa whaingaluenga mo se taimi. O leo whamanino le vaenga whaapawhai leo au fiei tangata whaingaluenga whaavai taimi po RSC workers I la fonga. O le nei whamanino ngana fua mai se whaamtalanga lo lato taitai o David Samoa na whai le taimi ne whaatino ai se whaatana noanga a onitali ngā whesili po le Q&A ale TVNZ. Lena ia whailoa ai le tatau na awhia umo tangata whaingaluenga whaavai taimi I le fuafanga fau. O le tutongi ai leo leono tā la I aso umo o lo I ai le tangata I tutonu le atunuu. I le whamtalanga le li o Samoa pe a ma le fitu 5 sene le tau I le tū la, ma I le te le se senga. Ona o le alawa le vaenga tupe e maua le tangata I sauma I le Pasifika e pe o Samoa. Pei taina toi whaasa a mulmuliane le vaenga whaapawhai le act, e le ai na se le mawhauwhau le taitai. Ma le whai o ia whaamtalanga, o le winga moni, o le fuafuanga e mo nisi o tangata lo umia visa whaingaluenga I tutono New Zealand, po o le standard working visa. Ai le au fia ai I la tolo a ngai mai tutono le atunu, I po kalame o ngaluenga whaavaitaimi po le RSE scheme programs. I whamaumaunga lo manino ai a whai e a fia tangata whaingaluenga whaavaitaimi I le nei la fonga o lona winga. E silia ma le awhe lua se lau le tupe tutongi le tangata e au mau mga lua I tutono o le fitu masina. Whamanino fwe le act o le au lato au mai se taimi o I luma nisa whaamtalanga ma whamaumaunga. Tu sae ma fuafuanga mta iala I whemalanga inga o vaenga e a whiai, vaenga tau whaatoanga ma mea tuto. Ta ua o le a whailoa mai le lua vai aso luma nai I Fields Day. Nisi o tala ua whailoa mai nei le taitai o le vaenga whaapawhai le New Zealand First o le minsta fo I le vai fafo va wasa manaia Winston Peters e iai se tala fia mo le moana Pasifika. O ni whaamtalanga ua amata tuli loa I nai le totele. Po le ale winga tono o ia whaamtalanga. Talu ai tūlanga o lo o iai le kalapu ma le au I le taimi nei. I whaamtalanga ma whaasalalanga ma le teo whaavamaloa New Zealand. O le ua whiwhilia pe na whaapalo teina fo e tangata whaisea o le kalapu po shareholders se tasia na te whaama apei na le moana Pasifika po se liquidator. Ai e ui leo o mai le moana Pasifika I le tūlanga. O lea lava na whaailo le New Zealand Rugby. Le iai o nisi o lo whaali o lato wanganga whiwhisoswani le kalapu. Ma le whaatu mawina pea o le iai I totono le tamirisanga o le Super Rugby Pacific. Ai se whataranoanga le RNZ ma wawasa mānaia I lunga le au na ia tā uai. Tau o lona whai mai le au langolango o le moana Pasifika e ono sai. O le ai se whamtalanga I se taimi o luma. Whaopopo Peters e iai lona naunau ta inga I fia wa ai le moana Pasifika o whaawa o pea o na tā alo. Ona o lo o iai se luma na I le lei o le nei au. Whailo foi le taitai o New Zealand First, lona sila fia ai o tūlanga o iai le kalapu. Mai e tā ua te tau o na tangai I ni pūlenga le lei I te tono le kalapu o le mea nā o lo mo o mia e le moana Pasifika. E le o iai se wha moe I se tūlanga o tā uai le ono tuina mai o se wha alawi loa le malo e tu saima le neem tā upu. Ai whailo o lo o whaawa o pe whaatanoanga ni se tangata o lo iai so o tanga I le awa le moana Pasifika. Mai tala mulmuli, wa ave nei la fiunga le kovana o le whaletupe tutono Samoa po le Central Bank of Samoa ya Mayava Atalina Emma Ainuu Enari. Ma se tasi o sui, ua maua la avanoa e ave ai ma malo whaalolongia o le malo New Zealand. E ala I le pokalame o ta ua le New Zealand Prime Minister's Fellowship. O se pokalame a mana iai tūlanga tāua loa o ia taitai tutono le atonu, whape tūlanga tau whimtanga luenga whalapo tutonga. Maa le tausanga le nei lua ono lea ua whiliwhili ai la nā whiunga rita mai tai kovana. I reporti lo o whamawina ai o le whiliwhili ai o mai iawa, o se tū wa mana ia ma pātipati ai lea tamali I lana taitainga, maona ngā luenga whita, malele lei I tū tau tupe tutono Samoa. Mo le sila fia I lalo o le nei po kalame o le amuli mawina ai le avea o le sui ma malo whaalwalungia, a le whainga malo o New Zealand. Ma o le a mawai la vanoi a wai le tele o whaatasinga lea malo. Whapea foi, whailafula foi inga a taitai o le atunu. O le neipor kalamita wana amata a wai ai Samoa le tausanga lua awhima 5. Se tasi o awala na sanga wha malo siam wha atuma win hai le whianga inga Samoa o New Zealand, the Treaty of Friendship.
Whamawina o leo tu ina atu nei le tusi wala Aouli e te maitai kovana o le whale tupe tutono la tonu o Samoa. A walo na siai o New Zealand ma le amatali ai foi o le pokalame i se taimi o iluma. O nisi nao tātou reporti un whaina tu fantasia la Radio Samoa mo le nei tu la le aso whaafitai whaafunga mai tō whaase fuang. Talo fa Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a
tamale lale tauala kamai. I say you suatu fa you se suabai. Aulota oto ma etilo tilo iai. Ewa ese etisoa. Ai na e alua tulea ese ainga. Olo o fai se lotu ai fai esa tasaminga. Wa emole manaba na ositoya ina. Le lale ua matela ina. Foi myself falinga, myself feelinga. Emoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no. Ete fia o au wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa abea oi ma filio le fai fe au o foi ma faia o nga wami o nga le tatau wa pule le au moe ma lo fie ka upoe ai inosia ai lava o ai myself falinga myself feelinga Emoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tola tawalanga no. Tafa maiata o le vaveao Anu o le vao ua vavao O lo upito ie tonga fao Ma ato ata oto ifo O wae pupula vale i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso moa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai inosia ai lo uingo myself falinga, myself feelinga, demoni e alava ita. Ete talanoa, ete leiloa, mana tole tawalanga no. Atu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masikeke mai fiti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu lo fina ngalo Tafa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malo loto tele Fia mai mai atatape Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea Radio Samoa.
tonu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amo. Te mila wala wanti ala Radio Samoa le divango la woli la se antia se fulu mala balu mirute o te ai nei le tulai lua ile dia woli la solulu la solutupu e risi vo fale fainga wenga o bis risi o company tonu di sila e va before ma tunu e ma lo le faio la faiva e ma lo fule on sai la lo su ile tai ona le la nga ya tulenga wenga e mi se ile molina tule ona ya lo mfana wia onga ja on fa wa wile o tu ma faiva pe on the tofie yelo to pa ia malo to malu ile dei fo ia so lulu ma lole on sai e malo fo ile fa malo si pe fa ile haia ma sis ia wo fa malo pe fa talo fa pe fa good morning to ya joy ile ne ia so fo ia wa va nani si uting e passivo la verga ka ye yo luma ile ai ma sis fa ia ma lo nga lu ba lo so i fu ka lo fa o mai lau fa u ngi ya o ya ai mo na fa maloma fa taila tutua ala tlenga ya te pero yele to ma tanga mai le town ali la si ri me fo stimulate ma tu le wata to ma tai ele ni va ngola wo si ri fo ile tu lai fa ile afia fine on suelo no fova já se mele fionga ya li anta sover malle por calambio nga ngai fo faiva se ri foi ja le tau le ono ile afia fiana nei ja o tanto usa mi antu ile long weekend fa un holiday fo i viaso ja me fa un holiday ma sino le to pa ula su mo ile su fu lo no inga to tonu lava mala fa na ja po le so a to fa ina fa bra tu ina ile su fu o le aso whanau o tupu sa le sa le tonu. Ia, o le aso fo le dai pa u iei le tuto tasi o le tātu o tro. Whamra tuina le Samoa. Ia lo nao no sfuma le whātau sanga i le rei fo i tau sanga. Ia, o te loa le fo i tāpena i le tātu whono whaufutua. E langa tui leo le fionga le konsula malona ofisa i nei au kilani. Ia, anto ai fo i la ma le la mua i Wellingtone. Ia, o nisi o pitunu i au sutalia au te loa. Ia leo le a whamara tuina i fo i ala tātou tuto tasi i le nei fo i tausanga. Ia, ai momo na whamalo, talo fo i a ona pa i ala tua, o lo nono manua wase manui o Samoa mo a tai au, ma lo i a tautou le talo malo fo i. Ia le on sa i e lo tau mi fo i stemi ona toi whiloa, i fo i lea ma lo na nu, e i tatono tātou malu tāpua i fo i pia ona Masaria i leva yaso ma lea fo i va yaso. Ja, e langa te leva tala whan tuai pa anga masani ala tātu wala leo to mama tida ma tutua, tu i mele muri panga tono mo to malau. Ja, va befo i ano whanga o lo tau siailo o tau soifua ma lo ina, ja, o a mai ala tau singa o lo soifua ma lo ina. Le nei vai tau, fien ta wala una ino le tai au, ja, ma le Aoauli, ma le viafi. Ioi. Ia le nga o le mea tau ia o le tau ane ai o le ino nisi whala au ia ai tu nisi whala au se yes game ia le malo si le nu o le nafo wa sauni ia ma ta pena tu fo ia piki le whana wa onga i le teimi tu wa ia onga o le nei ia solulu ia malo ia o whape i mai ia le pamping singinga kia whi iai e untu wai lau ta vale o le te leo le pingsingi ngai upu kongo lau ka vale ia talo sia o nai lava ia lau fa soa fo i le dei vai tau o le taunga ta o le pingsingi ma le taunga ta o le soifuanga e pe o nau tau soifua ma o tātou wolai ia talo sia fo le dau e anga i umalava le whanau i le aonga iei fo i se kamiki ma o tamiti le vai tau le nei so le suke whaia onga ole ke leo mawakanga i lunga o le mole meo le YouTube, ia malunga o meanga o Instagram, ia malunga o le TikTok. O ngā fua maua mai e ma excuses a me, i o tamiti, e whai mai le vai tau le nei, ua aunga ka fo i le anu le aunga wha mai, ki ngā lo mangawa, ki ngā le ama,
ai ke lo le me ke lo le pelo la la ki kusanga nga ke au le ivo lo wa makana ai vai ku la le kami solo ma ka mo e ku iluma ka mo e mai kua ka ngo le tablet ka ngo le remote to le TV o inala tuna e mate ai o ile ai la ele ka wanga e fa ka mala nga e ko nga pelonga fo ai mala la ki e on tanto to ma fo e fo ile tanto ma tu e po a fu nya o pelo e fo ye so ele ki e wa aka ko ye Samoa a fe ko la ma ia so la fa mai ya ka lo fai se wa kari ka lo fai se wa fia le ngofo alo inyo pe nga kolonga nga e ka ko la ina kusana e Samoa ia so la kusanga le kera kiki ana le saule ko inga polo mo ko va ai mai po la ke ko a fa le va ka che fu nga a fa che fu lu wa fa mai wa ka ngo mai lu ya o kia ia ku ro lunga sia ka ma cham ka ali foi vele i foi para io mai gango e vele i foi ka ko para au nga au maranga e sauna ia le kia lo vai men ka ko popo le face ka ko saka ia ko inga me langa ma kuale o so e ma so ka fia ma il fat ia wa ke ma i lo fa ma ia chap ka lo fai sia ka ma ia chap alu e ingu ngia fala ka o ko fale le au ai ke mingo ia nga a forge fulu kan sul ka si fa ma chap alo me minka ko popo la e fa iska ko le ia o ga ikana lenga ka fia ma I vole ka fia ma lo ko fa pe anga mafai ala nga koe oso kua le pasika kia lu foi lele lea o ngar kemiri ia ele leia kurunga e koma i whainga whea ia le o langa nao tantou I Samoa ia wa le whaia le popo e le whaia mingi whawhi ia e le velea le vau ia o ila la wha moi moi ia o tantou le rei waita tele o tantou maunta malawa e le o ko yengi vau ia o ka whaungaisi maa a ko ia pepipi ia o tantou maunta ia ma whale uistanganta ia ele ia la se me ko pole me nga o va ia e ko ala o me voi lele o le salua o kongol pok le salua o poku mano lo le vacuuminga le kape nga fa le voi lele ngo fo ia o ka ko lava voi nga le o fua makakia ia o le me la ile nga fa ko se ionga fe ku malo voi lele ko fa ia o inga e mo fa filo ia o le sia vai ngatawa o te loe sia fa ia ko se sia ki o ale la fa ia ko lunga I tu lo wala o tu malef ia o ni si utatu e fa kala le foi le tapina ina o le mele ta ua o le fale le ta ua ia ai a fa kulangia o malo ala ke le fa le kongwele me se kapenga ia po se map ia po se fufulu se kasi wo nga paua nga le me alu le malo maka uiska nga Io, se o le fane o le urungari ila le oka e fa io le pai o lava ilu mo le poku manolo so le ula ku le fale le ka se ku lo oka soli io ia o ko nga me voi le nga ku nga ko se ula ko ia o le singa me tau tuana ma ta tok fa ye ka dia malo o le singa va nga ka ia tau ona tau nga pai ele va penga le fang fa mangung ele va penga le me voile le spray ia e fai makau ma fai makau fulu voile ia wa le benda o tu tungan tai lo fa ia e mua kau I fa pe sol ia nga ai a papangu mai ia u vat ia a spray mai ngi la pas o le ke fa le nga kunga ia la ngona o tangata na ele o fa yantu oi e wa fingo fiang so fa me usanga le ko fo I me I luma le poku malo lo le ki fa me ba le fko mangkwanga ngia le yo o la appointment le cards food ai le lo wa pa le malo vo le kamanga e pa le ko fia o ku le malo sa la I le malo kala ngolo ma wefa ni va mai lo la I le ya wefa ia se va ayala ia ka ikangi ia fa mai amelia o longa fale ama ala ke ala ku ko eli a ko sembingu ke ngo ku ko sauna ko
Ia wefa lola ia le ia sene. Ia sene wefa. Ia ngai vaile e kia lua ko voi lele malau pasi o monga vali o le side fansa. Ia ai pie le fia kala ko me vai nga ia ki oi. Kusanga no va ai mai ia pie ko e voi le. Ia ngai la kuala ia le o la ma ko ele lo le me la ku puele lo. O la ma lo le ngat. Ngau ko e ka u e lo ma lo kat oi. Lo pai kan oi. Lo fa kabala. Kan oi. Ia lo le ku mama. Ia okay le o fa kwa me o se sikulanga le maano fi o lo ke fai ma e ka nga pai meanga wai o la le manga i or ka me o la foi le ya waka nga i lu mol poku malo lo nga ma kwa le ma malu ngor ka peka e ma kwa le ai mzmanga ele a fa ina fa le o le i fa na wich awa o fanda ke fa ya ku ke le no pe fa fi se la un ka penga le fa le laso ta tope a fa pe talini tanto malo ia or kambalanga ia nga molenga kala e wefa ya singe wefa sa singe wefa kala ya Amelia alwifo Amelia kala ya Lucia ia e an wakoi lole le fansa ana wo foi fa ko e le vanga nga ia ki a wa ke foi ile kai ku ia le mako kupa e ko wa ia le kupa tina ile mele or kumba man ko mo ko malo e sao ai wale bongo fa no me ngalela ai makanga pisa ku ia le woni ia le me ka lo ngare fa ngani ia no fa pele se le vila pisa le wori ia le kimbingi ai o ko foi kaya wale ive ma se pisa pe anko kupu for meren kupu kausangan ke ora meren kupu kausangan ke va ku voi le lole va ku miki ya va ku voi ko so nga fanya le lor o le melale ya saudi mai ali new Wales va ile ko pulu ya na wale avno mai le li Mitchell Moses lono o tala ya o mai lunga ila tu ye tu le mta ya ta longa le poana ne o na wata alo mai le ile numero no o le Aoauli Raiders lonting mo foi le tofu tuai e to tonu o le tap sanga le o le state of origin e ma de tua e sian ka alo voi le lau kalap e ese voi lau ta alo ile taimi le ta alo ai mo lau stetele na e soi fuane ai ia ma amata mai ai lo o langa ta alo ia o le povo ila nani o le antanto va ai ia le to telo sui fo o le wo fia tu tonu Aoalu ai sauske ia o nga ka ko kala ngo ila ia le ta longa wa na wale vana mai tau pitipinga ia o kele lo pe se fai longa o ko makenga mo le po anani And if you have any problems, ia o va longa kala le pule no more I lafo, okay? Okay. I'm a taste of sanga on the tattoo Aoauli. Talusi o le ngaluenga ma se sine ilove. Fai mal fai te ngalue mal fai tau talo no fai tasi mai e manuia I mea uma. A fai ua mafa pasina tu mata. Ava ai tu posi fi e moni me o mata. Awale fai mango kolo kila lo le tai misa o pe over mai lau pe ai le mali e o lo mana o. Tikile uso pe ane ai sana lifi. Fau tua ia anko pe a fisi. Ia e lima foa I lau la nisi. Ma o tu fa Samoa ale au ingilisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si chopile ne ya so. Au por fa ai ito Sofia. Au you mo ile ne ngalo na sono vi inga. Au tato. Ta fai fa malo lo si chopile ne ya so. Au por fa ai ito Sofia. Au mano fifia. Moi. Awole fosia ile maso la falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awo. O tu si pasi sa ile ilanga luenga. Olo ngalu e foi ai lo
sa ili pule so singa luenga ele ole tu se pasia ole tangata fa mauni tatele to pule ni tatu se pasi tu sa penu tili ta fa palani ata fa mauni atu tu no ti me fe au masani te ea e tu e tangi e umane o yeser tu masati ni le ami e manu ye no nei e toi manu ye le nangi wo tato ta fai fa malo no si to bile nei so one fa ai ito safia oh ile nei ngalo sana ri inga tato ta fai fa malo no si to bile nei so I will fuck I eat your Sophia to man of Fifian yo la mai ano a fai ua yo a ono tongi sele longa lu mal fa mauni fa te ala ton la on fai leo fuanga ma bana tu Samoa la fa somos fa moli fai lo si ma sani male oli mana vai so ini lonely I say yo foi la ile aso tongi fa tata fa uma au fa ya la mai fu sama songi I want to I ina ne say oli I say tu se aku fa ali mai pa umoli mawalo nga lueng ko nga ikakalo loko mawalalo awai ki chiki fa alo ko nga ifisili mavavela wa awai ki fu o iseme au fainga luenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e nga ese le so enga lo pase au le mo lo pi le fainga lo tax ai le mo pepa ai so mai e relax waka ka o nga pase me malo lo pe so ship I would get the foul ai oi ituli le so mai tayao back ship I would get the foul ai oi ituli mai tayao mai akile ni skali e kau ya skivi o ifalangi musika sikamali ile so ifefiloi kame kisasi o kilang itato ta fai famano lo si to bilene ya so I would fa ai ito safia mo ile nengalo sono inga ta fai tato ta fai famano lo si to bilene ya so I would fa ai ito safia mana fifia fa aita o e seisi ia e ono sa i teisi o ala lilo tama wala lo malu i fale malu fafo au fainga luenga fea lo fani mata utile nakamupani e amu ile na pule siri ele so ona fire seisi se amu ile na pule siri ele tai fica e seisi Se kongo bali o vania tolo e le rivango la Aoauli da ua joe lus fulma le family to Natalia o le July tolu e ta folo tolu da abdan tula un ta tala mai le Pasifika male la lolangi pe un ta pe mai el faltua ia Miriama la toa po bare e fa talvanti e la tuia le wa ma uswa fol de vango la Aouli le ma to mai e lunga le ta to YouTube o le Facebook o le radio Samoa le sunga ya tu li pantea before you ever liko yese tu solo ya ruel tapu ingo talo ngai poana nei ala kama la panti e vualo tonga nga e so se la fanga va to bai dai le montu sote le dinga ngo la so panti e ka ko ngama oi wala vale a page le ngi ka sanga e ur ka sanga fungo e suile se sia page fo vuelo so ina tuyali tuilangi greenway jalavan tumuru le tapo ingana nei sumo le fifa ya fio tanto ya nga umal jalo ngana nei yo mai tanto to jalo no fi tayao ai le va pe uma tuanta lo ngam to fa pe na
Kalusia ia manga ia koka alon puanga ni. E dei o vaenga maruia langa ia tu ia ingo lo fa muli mai se yuli ali tum na fono William mo so sala la fanga oi dai fia. E ale sai sifo ma sala mo tale ma futo mo ia. E le tanto wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo pa talo fa to ele sunga il fe au. Ja, Reverend ele kosi ma le faletua malo lo malo. Ja, ioe sei vai ele va pe o fa kere sa vilia e fai malo e avele kadi le koinga. Ioe ele va pe voi le lenga ole al sa fa ia me fa kadi e fai malo e avele kadi o koinga ma lo makua. Jalvantia siliva tapsoa malainga nita solo malainga le mautomina e Mount Wellington il rifo I vaingola Aoauli. Ola sonnafi olena amanta fa malwinai ia le tula fono fo. Ua maua fo I maisi malo si anga o le matanga alwenga o leo. E whaia I molianga o se tangata. E tau muli fua I seisi tangata au noa. Mase I oe atu. Ia mase whaantananga mai le dan tangata. O le tau muli. Ioe, o le vaenga mua na o le lua. Ea o le menta o le harassment. Ia po o lo wha palo le I seisi tangata. E tau ala mai I ni upu, o ni tala, o ni au amionga e whai. E au fia atuaila, mani au upu whai I lunga o mene I o penga ta whai langa. O le anso nafila, le na amatali ai le wha manuina o tula fono na. O le so, o le so le tula I ele tangata mua I lunga o le wha msidonga. E wha tatau I le tula fono fau na wha manuina I le anso nafi. E fōlinga mai, ua le wana wha tali tangata. Ile kaimi e wha tula fono ina I ma amatalia le neia tula fono. I lona wha maluina. I to tonu o New Zealand. Eoi. O le sola, ngā kūla I eise ali I lumo le wha msidonga. Onda o le mele ta ua, o le kau muli fua I le tamaita. Eoi. O me wale wanga whaile mea le ali ile. Pea ma le lua tau sanga o tau muli le tamaita ile. O sa umbanga kau muli mai lunga o le si pasi oso I lano le ngā pasi oso I lunga o le pasi le alu le tamaita. Ma tau muli e tuai, e lengan tai lea, na ia whaantinonga ni tūma ni anga mātanga. Ia o lea lawa mōlia ne le tamaita I lea, I lunga o le whaamasidonga tau lātu lana loia. Ia ma o lea soe kula I le kako whaamasingonga le I le manuka. Ia le ula le. O lea la, ia tātou whaaitete. Ioe, misi anka kofo ie o safari vat, leo famai o kole. Fai e foula war ki safari lungo le awala e kaua koi foi lele ni tamaita ina kole. Elise meo la ka muli e fua. Ioe. Alu o savali pe alu o kole. Elise mea o le e ka muli e fua le vaenga nga. Awa o le la wa amata maluina tula fono e pe na amata mai la sonna. Ia le ukula ia kan kai lumo le fam sinonga. O le si ngā vaenga, o le mele ta o le harassment. Ia o nisi tu langa e ono a fia tuai. Mani au upu mani tala wha mata u seis tangata. E a fia ai lona tamali anga maona la ngona. Ua mawhai ngei lai lano le tautunga leo le tūlafon. Ia o na mōli ai oi. Pa mea le wha salanga e ono o antu le 5 tausanga. Ile fale pui. Ia kako whai kiki. Ia tātou whai tete I mene I o lunga o penga ta whai lang. O ila e ono la vea antua. Malou whaia o ni whaamatalanga tau whaamatau, mani whaamatalanga tau whaafefe. I se tangata I lunga o le social media. A wai la vea uma mea nai ta I meia ka ua. Ole harassment. Ia po lou tau whaamatau. Po o lou tau whaafefe I se tangata. Ia malou whaale angaina o lona tamali anga. E la vea uma I lano kula whongoranga. O leu te tala no antu le tula fono tātou lea I tono New Zealand. E a whaila o leu tula I el tangantan na leila po o lea Aoauli nei I lumo le whaamsidonga. Ia ka kou whai keki rai. Whai tete. Ia tātou upu e lafu. Ia tātou whaamtalanga e whai. E meisa ni whaamtalanga vui o le te whaapea tuai. O ke anu wako I ngā kiri oi. O ko ngā wha makalanga ngā wha penga. E mawhai o nā mana ia le tūla fono.
Ia pe o kia luaku lo ngā e afu. O le menga ka ora kau whamaka. Ia pe o lo whai au ni whamatalanga i le mo i whamatau. Isa tamali anga o stangata ono a awhia. E mawhaionga mōli ei o e lalo le tātou tūla whona whauga. Ia si ka ko wha ukara i le makau kia o le mere wai i tātou. Ia o le tūlanga lale. Ia e whai te. Lungo meni o penga ta whai langi. Ma tātou upumatala so o na lafu. Ia wai whaingo fia ke mi e lafu o kuakula o le lafu. Ia sa wai lola ma le la vela vea foi le tūla whona. Mōli ai la oe. Ia e ongo o akur koe ngā whaasalanga lima kausanga i le whale pui pui. Maka au kua, maka au kia. O tele mai loa i a tātou nai Australia po le al tātou tūla whono nei. Tūla whono whona o lewa avantu ai i le malo si anga i le matanga aluenga o leo leo. Ngā kaungu ua ko la vorkangi vavele mingoi. E misia la le afo. Le sol tūla whono leo le kaumuri muli fua o leskanga kai leskanga. Awa o lo ka muli o nga ke fa fe ai nga ka e ke anu ko fua e sa vali ko i fua i ngo ku o na le la ngona ile le tanga na le sa nga le mu so se me awa mini yo no fua nga fa tele ma so se me ka ko ki o i ele se me la ngona i fua pe te tanga na la ngona i se tanga so i fua ia le la ngona o le fefe ia po le pala ai po le ao po le fiafi po le po ele se me la ka ko fefe i fua se i vanga da o na i stanga to nai fa fia ia nga ka ko mga upunga le wa ye le vai tau le tusang o le la u fa ka pe ko fien ka ka e o ku ya tesen o i lumo le fa mi sidonga ye tu nga tula fono e pe ona fa i lo mai nyanga ma no la vai ya tanto joyce ful ma le ono minuto tan le link to light to Mō tā penanga o wha moe te tele, wha awhisilta ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, nufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. A ta e ia wha moa. Ta e tutono le lapisi e la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasani. Leanga ni ai mase vaenga o mea ai, maona lapisi. E wha ama umaua. Tā maki Turuki, all together, Auckland. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o la amos Electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Música Mana ya siwa Música Sema ya night in lugar
Música malia, oe, fefe, mana e si vai. Música malia, oe, fefe, se mai nai zele. Musika mali e telu e lue antu e lava i tono lau ta vale mai anga e tu o e piki lau whana wa onga e le tingi e ta ai le longo e le ia leo mai fafo e o na we tu tu antu i na ele whai toa e o e po tono whao lontoa o a onga na ia ta tu whanau o wa ai lungo le awala wa matana wha pi e wha ilo ilo fo ilele e wha le mua ile alu a lau ta vale tolus funma le lima ia nisi o a fo i o awala tolu su 5 km li tulan sawa pe tulan ta tu no fangolo ya onga yo le tele la le fast food e ava pe e al wan tulan ta vale a lai tu le pasi le a on o le manino tu la fono faima luas fu kilomika o longo wi e ma quasi lowa ila lo le anu la ta vale e pangari o le tele wa onga ka ke va ia ku ye so le o ta vale li pe ya la o longo le montowi te leilo i pe va fina ma wala i sene avtava leo ia avtava pe a whai le maala mama le madino i le sawa le a wha tūlanga ina ia i nau whanga ia o ngā le whana ioi lona winga lao le rivaengo le Aoauli pe a whai o na wei tūlanta tuwa ina ia kuange la no le sawa kau wha mamala i titilo wa a ia polo vai wele ke fia e omi le vai pingsing tonu lima i le fast food a whai o nai tūle pasi le aonga lua se 10 kilomita te pasi ai le pasi ia a pasi voi leo le no fango le ile nga ko ya voi leo oi ile anto ile sao dai fa a tulunga ina ai le fa pe fa me lima sulu ai lo oi le ficus futba ole mele wo i tanto tono au kilani mani usilani lo le mon me ben puerka me puerka voi le mo wal sao le javali ya o lunga o pui nui ro ya a wori ngalo ya jona ye me pu anto lunga o le lein le feo ye pas o me pu anto la nai pe una trial mai le tsu sanga lua fe lu lima e o mai le temini e le i mawaini sala tangata ia tanto me pu anto na no le sa fai trials o me pu anto na e vai ye le anto mo mai e maua uma ku lava le foi ulio le ta vale ia mo lima ye te tauna tango i le foi ulio le ka vale a o nei la ina fa o nga kemana e fa sala i tanto wa ve ta vale o teilo ma o motino o le makua ko a kel o le a maua i tanto sala e le nganta i le maua i le fa o nga ina le o telefonia la a vel ta vale a o lo woso i lungo le pass lane e au no ma se fa tanang la e mangingo mai lungo le papa o le fikur kai au o ile o le ivar kai au nga ile o le ongor kai au nga ile fikur po o le uminga e fa nga ye pasilungo bas lanes ya mai le mfai fo na pankai stable lunga ina se ivanga na la vo tal fitu le via mfai lo le nga pankai nga la ka ya o sino fo ya na la vai sa lo to tanto wele o feo ye ko inka ko pas a se fa na tu na mo e le ulo ga ka le so ai o ke le lofo pe fa fe nga ye lo avel mo ka bre fuimu fa mai nanga o ia mai le fale fuimu ina pi ha man tu le mata fa nga vo le ka ua pi ha le alan tu weto te le tanga tai e a foi e malili wai ia to e te le tanga tai o e ta fa fa mai nanga o ia mai tanga tai ia le tasio ta vale fuimu mai na pe tu so le a fa sun mal tasi le tai ona lila ai le umiala e koe maua le ula le ngā lu marka abri fuimu. O le mena lau ki ngofo ma fofo. Po le ar koe ngā ma fofo o ka ngā kalenga whaia le toa i ngā soli ngā tū la fo. Ia po le mele kau su se me kau ka uai. Po se mea ngā whai ei se si alu e whai ngā mea e maua isa ngā kupe. Ia pe o le afu le mea ngā lenga mga o le lot. Le loli le a le fuimu. Au ke whai aku. Se wale whaingi me kau ka uai ngi mele le. Ana wāru ngau iei fuarka abri fuimu soli.
ia ko nga kamalanga o le fa ngofo ko ngol poko fuilele o le fa nga le so ako o mai leo o lo fa nga sol ia le su nga pe o no fa ia so na fa salanga po so na moria o ke nei lorga ka pola el mela lo fu nga o ka vre fui e la i mo se mea o nga vui e o ngoa o nga i mo ia malonga ai nga malonga lumanga Pesselene ua whatumoe Ai ua e vai vai Ua e via moe Tawhai lai e tālala mai pēa A se i o wha a pia pia A tui lea Ua o tari toni la wha ma hongi Wa mea noe ma wo mo
Papata smaila ia Tamau left to Lima O night to much Samoa my New Zealand Naya Fatuna ese lava Te leoina Yama motangata Apaina ua e pia malama Silia idea Tu mai olea Ua o talitoni lo pamao Ua mea oe ma uomoni O te ioe o te amene foi leoti Apai ua e pia pia Pata smaila ia Tamau lepe tu Lima E mai Samoa mai New Zealand Lava, Atene Owina, Elma Motanata, Apaina, Waetia, Malamalama, Basilia Bea, to my Olema, who of Talitoni La Pama Honi, Wabea and my Womoni, they owe on the Amen Hoi Leoti, Apai Waetia, but the Smilaia, Tambao left to Lima. On item at Samoa, my New Zealand. In this update, the Reserve Bank Monetary Policy Committee was split down the middle on raising the official cash rate. Governor Anna Bremen made the casting vote to keep the cash rate unchanged at 2.25% today. Here's business reporter Michael Circle. The committee's 3 business and academic representatives voted for hiking the rate given the recent rising inflation, but the 3 Reserve Bank representatives, including Bremen, voted to sit on 2.25%, noting unemployment's high and the economy's weak. All 6 agree hikes will probably be needed in future. Rural hospitals aren't being utilised, many sitting half empty with not enough staff to fill them. A report by Apex and the Resident Doctors Association shows hospitals in the likes of Tokeroa, Kaitaia and Ashburton are using little more than half their available beds. Association National Secretary Deborah Powell says they need more doctors. We need medical staff in the ED and we need medical staff in the hospital to be able to see people, admit them, treat them and then of course discharge them again. The government's hoping to streamline emergency management across the country with money going to new tech. Minister Mark Mitchell says the emergency management sector operations systems give personnel and decision makers shared access to data. That includes evacuation maps, population numbers, infrastructure status and available resources. Police have charged a man with stalking and harassment less than 3 days after a new law took effect on Monday. The legislation makes the offence punishable by up to 5 years in prison. Inspector Natasha Allen says the 39-year-old is due in the Auckland District Court today. She says this sends a clear message. Police will be enforcing these laws. That's news. In sport, Scott Barrett's return to the rugby field is still months away. The incumbent All Blacks captain requires an operation on a back injury and will be out for 3 to 5 months. Barrett is yet to play this year after being granted a non-playing sabbatical to start the season. Running coach Craig Kirkwood is adamant there's a positive that is, from teenage runner Sam Ruth's season-altering injury. The 17-year-old decided earlier in the week to withdraw from Commonwealth Games consideration to focus on the World Under-20s after picking up a stress fracture in the league last month. Kirkwood says it's better to be hit with a setback like this earlier than later. That is sport. I'm Raylene Ramsey.
le dau e whafunga I sau tonga nau tātou tala mai ni usila nei. E pe ora wada tule ngana peritani ima tātou tala I tā longa. Ai whaatala vātu le rivaingo le Aoauli na whamiru tau tēne le tulai tolu I mātua la ngata I leo le whana wa onga. Le dau tu wa onga o le dafo wa anga yatu I tā vale. Ea mo a inga o lo whaamuri mai. Tāla wata mai tira mai utou. Ea mai lea onga I le reia so sa e usi tai sa e tamale lei. Sa e teine le lei. Nau malau lanchi le na vantu I lea onga. Ea le lei. Whaamaulofu spa utono le tā vale. Tono le fale sui o fua onga faisau mea ai faisau koma. Wau leo le whaingo au mea onga le fiafiana. Nei mo sosoni. Ea e kokar mea ai o le fiafia. Ea masei tapena lo potu soli. Ioe. Wa ila no le moenga ngai pai pai ila pisi. Ia mau ofu ngai wha asala lau solo. Ngau wha le lima keu. Lalei, o le vainga I le tātou tala o le tau molenga I antu le poana ni mala so ante au fa mai o le so. E māteling na awa mai ono iaina I wanga I tolu vavasalo ai nisi o no whanga. E angi manu mo I savili, ia ma whapele ona whiolono le angi mai le tu I mātu I sasae I taimi o le Aoauli o le so. O le mawhatawhana o le ea mo le nei aso lulu, e sefulu ma le valu tikiri o lona malu I le poana nei e sefulu tikiri, ngoto le lai le sefulu ono miru te ai le lima, I le fiafiana nei. O le vengi mo le aso a tai au e o sone le lai le lusu tasi miru te ai le fitu I le tai au. Pa mei o le a pua oa nisi no fuanga, ia ma o le a wawa foi, e kilia mai teimi o le Aoauli. E malu le angi mai o savili o na whaasolo le ai na whiololo le angi mai le li tui saute I sifo I le Aoauli a tai au. Talo whaatu I lola I le ni vahengo le fiafi Samoa I na ua ono midute o te ane le tulai whai Samoa, ono midute o te ai le tolu I au ki lani New Zealand. Talo whaatu le malo le turu le mafutu mai lungo le tātu wala leona o le tasi ono tesi ma le tasi whamo I Samoa ma lolo ngā lue ma lolo whai o le whaiva. E ma lo foi le on sai le dia solulu. O winga o le tau mo Samoa, fa mai o whetaya inga o savili ma timunga o lo to pe lunga o Samoa, mai au mai ai timunga fa pea wila ma fai tili e a fia ile antino o inisi o taimi. Lapata inga mo timunga ma mafa o lo fa malo si pea mo lau funua uma o Samoa. Lapata inga mo lo longa o lo fa malo si pea mo vaita fe uma ma no fuanga e a fia ngo fie. O le venga mo le somo Samoa fa mai e awaoa mai mafo timo nisi o taimi fa pia wila ma fai tili e ono fa tau savili e taimi o timunga ma mafa. O le venga mo a tai au le a taulu va solo ai timu. O le tulanga nai pia ni e winga o le tau mo le somo le so a tai au mo I tātou nei au kilani fa pefoi ma Samoa. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Sorry.
te lua oi ai. Mateo e awe le sue ngā tau whale a mā aroha. Ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau whale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau 5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Tātou te mana nao umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o 5. Sa Eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu i whale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Pui lo ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono 5 o tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu, tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na i loa le tonga whitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Radio Samoa, tasi 5 Radio Samoa. Tasi 5 Amo. O le wa se antia se fulma le family tu tu nei le tu line tolu joy fa tala fa tu ile ni vai ngola Aoauli e man tu wa fana wa onga na wa mai ona piki o le da fu le anga ya tu ya ngolo fa mai malo tu biti vai lo fu spa ton o le tavole tu no le inga su yo fa onga vai la me ai fai ona fa ile o me onga fa sina koma su swani le lo tina po lo tama e to pena le tu fa le mo su swani le kuka le fia nani le lei awal fai fu le skami ma pisa e mo tu bene oni sene o tanto fa pito e pe on fa nga solo le ding fu via so I will mail ele casa beds and appliances wa foi le long pu ele o lo chopa ia malo chomba malo Mana tuala casa beds and appliances solo fa nga solo ile tele ala chopa e mo meo seti moenga o seti no 4 TV, telefoni, e ama le tele o loa ese tau te konolosi. Fa ilo yene e fa fonga le Radio Samoa le dei fa salonga mau ai sau me alofa mai le casa beds and appliances. A fione loi dai le fa fitu fa Great South Roadie o tahu. E po le tolo fitu iwa Great North Roadie dai Henderson valau yei. I le ovalu se lau lua 5 fa valu. Ovalu se lau lua 5 fa valu o mi le lua mo o tahu e po le tasi mo Henderson le casa beds and appliances a wale fa to tonga ina le au lo monta po o lo lawa o ni se don tanto fa joy pe ona fa nga solo i le tutu mala unanga
ale casa Bates and Appliances le dei fa iwa yaso wale longa puili yo lo pa ia malo o to mabalu talavanti ante Steve malta poinga le blues mai na le lau mua o Australia na Canberra Selina Siosi va talavanti le divango le Aoauli tupai tavita sopo kamikyo le Maroons so on Jaffa ava pe foia Nicole Wea ole madatua fala au nei le tau fa ina ni ti wana ngalo na inu ya na le mfaile ona matamat ya pe la va fo te tali ti ngao au ya le fiel ta longa ile fiafiana ni ole us fulu ono minute o te ai le to Talo for Samoa on Mr. Cowboy le nei fa Fofogamua mai mo mai pea ile Radio Samoa Yeehaw Fale o umale auga Fai si vevela fai si a asa Sa ufia ai fia inu I se fai Na utago atu ile ato na ole pau Opa u fai Suiti sua malie Sa ufia ai ai Wale ai se mea o ai Opa u fai Paulava le mea o totoe Ona o umata pogia E malo e nau ai ni fo E ai isi apu suiti isi apu e o oga Ai ole fai e lele mo taimi uma Na utago atu ile ato na ole pau Opa u fai Suiti sua malie Sa ofie ai ai Wale ai se mea o iai Opa u fai Paula vale mea o totoe Ona o mata pogia Se chips, pisu po e mau ai calores Ona mea ai e faala pua ai ue Ai ole fai e mau ai carbohydrates Na utago atu ile ato na ole pau Opa u fai Sui i sua malie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai Opa u fai Paulava le mea o totore Ona o umata pogia Opa u fai Sui i sua malie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai Ona o mata pogia Ona o mata pogia Ona o savali Ile town center Ona ua togata Le penicini Ona ua na o Le pau fai It's only a pau fai Yeah. Feel my feeling kula rangi kaya. You still shine more where my man. No matter where you go, no matter where you are. Oh, shine. I didn't not know the now.
koa kaula papa a fio ai le lako kama le alo ali I kupo le sava uso ali ka ua mai ngau iau alala kai sa le ukongi o le lima makua fale upo ke vapo fila ko style wa pe pesa masiva solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa pai kele ua ma akua fale loa le ka fle ua fale liula no asi ki vangu male pa ia lasi o tama fina male awa luma a io e o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa welcome to mangu ai le loa eva e sidi ai le pu ia he this is new sila Samoa I do ai le sao o ate roa sao sauna e anu te ua umata maua taita si maleno foanga solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa solo uta mai oa solo pa manambo au lele awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa awe ngatayala awe si umo fa pe masi papa gas, gonna buy. Yeah, gas, and equal. Yeah,
And when it's time to find home, we know the way. Watch this rain, I'm gonna ride on a wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who about that time? Turn this thing on now. Vivianga mole mana vaunga wenga ni sila malule tunu welenga nzilio le mole molina tuna yalo mafana ai ngolo fa mole mai le riva ngola woli ole sululu de ya solusu fitola ni masino me lua afelus maleono yo a me le pisio le tanto moto wele ya woli ya mga lai tua ya fiang ya ko nga wo so ngi ya woli lu ngola awal ai pe fie foi ni ko nga ku ngolo for ka vale mai lu ngola awal
everything. Think a minute. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. You know that we are actually facing the most challenging time in all of history? Our world population has exploded to over 6 billion. So with far more people on the planet, we're running out of clean air and clean water. Pollution, global warming, and other factors are causing new extreme weather patterns and problems mankind has never faced before. We have more killer tsunamis, hurricanes, earthquakes, droughts, floods, volcano eruptions, and other natural disasters than any generation in history. AIDS, our world's worst health crisis ever, has already killed many millions, and there's still no cure in sight. In Africa, entire towns have only children left living in them because all the fathers and mothers are dead from AIDS. The United Nations reports that we're now facing the worst world hunger and famine in history. Hundreds of millions are starving, with countless thousands dying every day. Plus, deadly diseases like the bird flu can spread around the world in just one day. Add to all this the many wars and conflicts, and our future is quite scary. You see, even though our knowledge of science and technology is growing faster than ever, we're still not able to keep up and solve our own problems. Well, all this bad news can make anyone fearful about the future. You wonder if there's any place in the world that's absolutely safe and secure. Actually, just one. And that's in the hands of the one who controls the future. In fact, if you just put your life in his hands, you'll be in the safest, most secure place there is. So why risk another day? Why not ask Jesus to forgive you for living your own way and to take control of your life every day, starting today? Then for the rest of your life, with him by your side, you'll never again need to be afraid as he helps you rise to every challenge you face. Just think a minute.
Fofogamua now over pese everlasting praise le divine on le fiafi ma le pese vivi me umai le tua e tawlunga tuele polkala mina le think a bit more e ma mai tanto umai le dia solulu mo se fa poponga ile so antai ao. Tawlunga tuai dama le tutumo e Samoa le dia solulu la singana le tutamali i le tanto ma tanga potol tutai e le temi sasi e la vai tente tu le tuolo tu soi formula man tu wala taiao tu i filo i lunga pe am ngal le ea tu per mai le sao le jonga yali ancho savema le polkala me nga i fo vai le dia fiafi pe mai ata tu tala mai tu le pasifika malangi mai ya miriama la to pomare ore misiel polkala me le malu i fani e pe mai ata tu tala mai le pasifika maruia le fiafi soifua. Le peli sulla mai volino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia o basa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no atulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata gato tulele a omae mane ilano ole ni na o masia ukele nofo ifama pei Taulanga o Sabone I mana tu a pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mafai nanga o nangalo Le tafe mali o mai singano Olo o nofo haitine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo